Najveće pitanje u 2024. za dizajnere amatere, Adobe Express ili Canva. Temeljna razlika u predložcima i dizajnima. Oba alata daju mogućnost korištenja predložaka za početak vašeg dizajnerskog rada. Canva nudi preko 250.000 besplatnih predložaka i 610.000 plaćenih predložaka. Adobe nudi oko 100.000 predložaka u plaćenoj verziji. Canva daje mogućnost uključivanja članova tima. Adobe više fokusira na limitirane opcije dijeljenja. Adobe Express je dio Adobe paketa. S njim možete upravljati putem Creative Clouda. To daje malu prednost Adobeu. Putem Creative Clouda imate pristup Photoshopu i ostalim grafičkim super alatima. Oba alata možete preuzeti kao aplikacije na mobilnim uređajima. Canva je dosta jeftinija za razliku od Adobea. Razlika je u $10 mjesečno. Na kraju, kad usporedim oba alata, prednost dajem Canvi. Canva ima više featuresa, jeftinija je i puno je lakše s njom raditi nego s Adobeom.